Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mgeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thegio ndito ni nyingi ciheanitwo but uhoro wa ma mutingi umenya riu Triza Karangũ atigite mafans make megegeire thutha wake kurekereria ndumiriri with a coded message ndumiriri ri huana tarake address ndeto iria ikoretwo igithirurukio ng'enda-ini ciĩgiĩ ke na family yake na Triza aritie miario ino thutha wake gucemania live na Tata Ese muthi wa ira igongona-ini ria Kairu wa Ndeia mukawa-ini wa Blue Springs, but it was a strange moment for these two being seen not talkative to each other. Triza na Tata Ese didn't embrace each other muthi wa ira ta uria makoretwo ciumia cigana na hetũku, but andu matigitwo na gikeno thutha wa performance ya Triza na Karangũ makiringithia kigoco me hamwe o kũu Blue Springs. Maiyũirwo ni gikeno undu utari wonekana, Karangũ na Triza perform nyĩmbo ciao me hamwe after Triza kwigwatira igweta, but riu Triza ni akorwo akiaria ndumiriri iria yoete mwerekera mweru haria thutha ucio akorwo akionania wega makinya maria kana matua maria ahimbiritie thutha wa njatukano yake na mwamo wa andu aria mari supporters ake matokoretio ni Wanja Nyarari, Ese wa Wili oho na Esther Baubaka. Na Triza has finally revealed her new house o ni thutha wake kuonania nao the interiors of the house. Nyumba o iria Karangũ augite ni nyumba njega muno after Triza kurekereria gathenema gake gukionania uyu ni mubango wa Karangũ hamwe na mutumia wake Triza kuhamira nyumba njeru and going ahead to furnish the house. Me hamwe na the beautiful part of it ni ati Karangũ Mraya is organizing endorsements cia Triza kuri kambuni cire igweta haria Triza has now just signed a new contract na Modern Pacific Furniture ta brand ambassador wao, kuria no kuo magurite furniture cia Triza's new house. Me hamwe na Karangũ ndeto iria Murage arakorirwo agiconfirm mbere ya Triza kwanjiriria wira kuo, kuria Triza ni akorwo akionania wabici yake njeru kwa Modern Pacific Furniture na mbica ingi me hamwe na Murage. Mashabiki magithie na mbere gukungwira Triza na njira nene. Indi riu ndumiriri ino ya Triza haria augite it's easy to get the information but difficult to find the truth, akirikia na tiki igiri ni raithi muno kuigua ndeto no ni uritu kuigua uma wa ndeto icio. Triza akiaria na njira ihithanitio undu warikia kumenyekana ino ni ndumiriri arakiaria amierekeirie kuri andu kana gikundi kia andu aria makoretwo makiaria ndeto ciake, making narratives about her, agatrend muno and taking most of the online headlines. Akiuga ndeto ni nyingi ikwario na kuhithuria maybe hatire undu ona umwe ukuheanwo wake uri na uma, ari njira ya ukionania she's not anytime soon coming out to clarify the truth ya ndeto iria igukorwo igitambio ciake. Ni itha gutire mundu ukumenya maundu maria abangite gwika, haria tuonete ngwataniro nene gatagati gake na Karangũ Mraya mwari wa Njenga, akirikia na kuga continue confusing them till they learn to mind their own business. Kikuyu Daily News, subscribe.